Halo, assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam Dindo. Di mana Dindo? Kando, maaf kelana Kando. Baru pacak ngabari. Caknyo kami belum pacak melok main Kando. Ngapa cak itu? Iyo, besok budak kampus nak demo. Malam inilah rencananya nak prepare. Minggu depan lah nah, Kando. Baru pacak melok main. Padahal aku sudah booking lapangannya. Tapi dah apalah. Demo memang penting untuk kepentingan rakyat. Ya sudah, dah apa. Yo, maaf nian Kando Dah dulu Kando. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Keguguran galau yang melek futsal ini. Hangus bedu DP aku itu. Dah. Iya. Ngajak budak kecil bae. Woi rakyat. Woi penduduk. Kita main futsal be. Tapi kita CK ya. Oke.